Arimi ba majani ntere cha Kiegoi ni bekite muchemanio jwao jwa kuinga mwaka aria baugite kuri na bata ya thirikari kwaraniria na murimi mbere ya gwika mawatho kana gutumiria mitaratara mieru yegi majani ni bonanitie kuregana na yendekithia ria kunyia erekeria kwingatwa kwa erekeria kiri factory ya mishi mikuru na kinya kuri wandene ya ntuku 14. Dennis Mugendi gatumenyithie uringi na rukono. Juri musemane jwa okimwanka jwa arimi ba majani baki wandagia Kiegoi na kia Igembe rungura mukarigiti Baptista Muriki Kanyaru nibetikanirite na mugambo jumwe tantiri kuregana mawatho ja meru jaria thirikari igwikira kiri urimi bwa majani arembere baregene na mubango jwa thirikari jwa kugita arimi mbesa kuona thirikari supported side rengi arimi basukari muno ukona billions cia mbeta ciekiri nao batwe kesherie etiak iretere ya mendwa kwa tuika batu tuito 1% kenda ita ke thirikari kurungamira ti research na team board iparasta to thirikari ni thera ina budget yo kumakiri thirikari bia tumamuremi aitwa mbecha chieta ke team board re nimbietomi bonge thirikari kureta aguri factory ne bakagura majani imwe kwa imwe mayani ara twendetie almost billion imwe twendete ki auction ya direct sales twendete almost milioni yana becha kidogo sana kuto kia kuthukia thoko ere auction na ne watirile mayani yetu yonthe murimi akura murimi akura otheri mubango na jujwa arimi kuga bare yago marija majani igitare ntuku 14 ni bongi baregene na bu kuga marija o kimweri kana mwanka no jomega becha cia ntuku 14 iro tethi atia athubwa kunyiyanyi ya arungamiri yonto bongi buthuriti arimi na kura thirikari ni arungamiri gitio kiria kiri kiao na bonge batikiwo kurukia mawatho batiuritie arimi iwa bakondo tuchundithia factory cietu ki managers iri parliament na MP betu ibakaranthi baleli kipengele ki batwe dagira mbesa cia kusi kumasha mayani cia mweri na inkomenya baba inge baraba iba komenya twayana nusu tokoya kithura nusu na abo koya nusu tutetiareria murimi atena thiringe kurima ndebe nzira bakwareria chamanio bere yate kitemu kwonu ora yeta na turi arimi tuenda tukawirwa ende tukuibwa no ndebo musemanio rware yo NGM twethera turi arimi bonthe kenda tubaiberua ikuiro ko nene kuringana ora chamani yetu aria na chamani yetu Kanyaru tumwa pongezi sana cia muci nacio iritiuriritie ni yendekithiria ria arimi bamwe kuga factory ya Igembe na ya Kiegoi ciathukane tugomba kwaria na board members amwe na chairman igenda tomba gwathuranwa na kulingana na report ira drive baba wakabakoloma barie so inkwenda kubera atereka inkwenda message ebakinyela nonto bakwethera batatueleza boya ni procedure ko batumira kenda factory yathukana yes batu twakarito kuwerwa muno kenda factory yathukana lakini no mwanga kobwe twatu kwathukana tutetia factory ira ina Igembe ya ICU nonto bombere tore access yomwe factory ya Kiegoi yekire 1% factory Igembe murimi ono ere 1% chairman yakwariria manto yunkwenda kwaria ini about ithimi bila bikuthima mani bandeni andenda yamenyekana nationally arimi bethire to bakiuma mutoni thimu mwanka bakenda to baginya to extent of kwenda guyukia mayau chairman yao yareria I'm very grateful for him lakini bete serious na yo kenda arimi batekania bakithetana no ntubi mwaka uyu nthe kuthete kuna commotion about ithimi na arimi bena ndauti yabio ibakwana yaka ba uporo in one way or the other na nkuthiria Dennis Mugendi, Wero TV, kiwande ni kia majani ya Kiegoi Kanthiari, wandi ni ya Kiegoi Antobochio, Igembe South, County ya Meru.